Odds vai per quel slow. Ja ben, quel slow sì. Respektive quels che giù. Also quels che fanno sowieso molto chi volen. Politica. Il gran bla bla, e alla fine viene sowieso si c'è tutto altro che qualche anno permesso. Quels giulò a Berna fanno molto chi volen. A shock, cioè, se sono intorno in casa federale, sono loro couches da Hugo Boss, ni il due pies da Mark Kane, a leggen il taghi, ni il Bieler Tagblatt, ni che sai io. Ja, bene, il Bieler Tagblatt, dat è una dina. De kokken ons wessen ons tots de se week. I'm Rachel from the news town from Nemo, from the Viel bien! from the newspaper Biel Tagblatt, and Nemo, we're so proud of you. Alle, die daheim in Biel zugeschaut haben, in einer Stadt von so viel Kreativität, von wo Leute, die anders sind, als etwas Gutes gesehen werden, schicke ich euch so viel Liebe und ich bin gleich wieder bei euch. Hadje, Nemo. A scheie wesse stu esser, 1989. Furbats. Muss ha emotions. Ja, bene, emotions. Aber na, staan torn im Flügelskop pals. Lu schon klar che vin nur kurz 12 points. Molle Hollandier aveva dau 10 punts letzte gada. Jetzt sind jetzt sowieso ein paar kurios. Quels Hollandaise. Ein jagd scandal avevi dau. Ves jetzt will vin jokala. Mili de natira uit een jang blonde. Ni, chi ves finalmente se vil vin jo. C'è che vos ves fa col chunavel furbats. E col sisavel. Je suppono che le colors dels t-shirts erano in una sorta code de color per verklaartje che storsko proxim crevi Londra. Aber in teg de pli emotionswesse se stiamo sale zu suches vorbats. Scon nemo ossa. Emotions gewinnen schizonter in tema e la politica. Also botir tots, ne? Forse che certos parlamentariërs e certs parlamentaris in casa federale duessen leger de pli il Bieler Tagblatt. Odds vai aber bo per quels logiu, respektivement quels così a Berna, odds vai per quels lovi. Quels wie il Rothus, also in Stadt Quere, ni in casa comunale, in Stadt Scuol, ni wie en ciadina che qualche dues esser domet. Toch weer, che ves osco. Scorschins ves giù in a casa de scola, dem vons, ni, decidiu, che la casa comunale, vai giù se divinien lau, ni. Lu aber svaien che in te pin. Lu, aber volu spargnar, ni, dem pustau in un grandimentier Ikea. E lu, con la grande scala di Ikea è venuta, hanno le giù flu ils plans, e zu co in se staus el stand, che c'ha ina hette via den en cella. Important, ed enton, c'è che c'è in de dens, ni mera dic, cica sesa in de dens. Also boh in casa comunale domet, jetzt interessation ni gin. Jan quels che ston l'uvralo met. Questo siamo vai un po' più fece per la politica locale. Da quera, io nominado mai in puspena gada elections. Faccias rientes, paroles simples, faccias meins rientes, singles, perins, e gruppes, donde pli gruppes, gruppunes. Aber ci hai to quelle jot, ci è qua per esempio, mai viu, ni quel. Si con conoscent, sin stato qui era bo. Quando trovavamo il consigliere del mercato Patrick De Giacomi e le giuse in uffici il 2016 schon. Sto in spirse vei, in stato qui era. Niel, veso smart, giuven, doch sicher in liberal, ni vert liberal forse, ma bod il tot. Simon Gredig ai della Verda. Ja, boin.
I da donella la Verde el Grigiun, Simon Grediger, ci sono deputato della Verde el Conseil Grand. Ok, elle è un buca de sci, un conoscenza, ni schins vesese sin via, un conoscenza sin forse buca immediat. Malgrat kin sa quera il moment neanche scappare sia visage. Also doch wer, ni. Der Pato de Simon Gredig. Sogar causi quel panzer de placat. Also de vostro hier. Ja. Na, quels vert liberals, elle è bin vert, buon vert liberal. Aber specchia. El ai proprio de patot. Ma tutina conoscessin el forse buscins vesels in via, ni? Tjoi, audiovusosa patrociont, tjoi impertinenza, clar che non conosco quelle tu celse. Ja, in quel caso, voi naturalmente sentiu che nus vain mischa dauen so in una reclama della Raiffeisen dentro ils placats d'elezione. Ja, so, mir wusch wissen nicht. Sei zwar bo proprio perché che staten, aber jetzt dietro cels placats è bo auto, ne? Aber ich sage schon es, che nuestra popolazione si interessa in forse in tema ma pauc per la politica locale. Ma è chiaro, c'è in quel has local schon da di. La politica vi infatti giù Berna, ni a Brüssel, ni 2 chilometri so del Glatsch da Neuschwabenland, dils Lujards della nuova regenza mondiale. Ja, weißt du auch, che vous sappiate se zu pa, dil team investigativ della show, Aber nus wollen naturalmente che vos derivais d'ina steila e lanzaina del drac, drois sound de pops per sta juvens e se vais mi da vossa forma per vaseosco cristians. Ja, e con vossa base a noi Schwabenland, collegiada con tunnels sotterranei con tutto il mondo, come dois vos las fiastas in tir mondo. E nus della show, se vai non de pli, ja, vos esses ebbe bomolujart, na, vos esses proprio dire snus con panzer e denso tot. Ja. Ils aliens dati bomo el film. Na? Queres vus che vais inspirau HR Giger sia sures pil design de alien. Specchia. Qualcosa hanno toch schon musau un son, nibo? Audio vus petorcion de ja. In dils placats den son, che vus esses bustai el standes faen, era proprio HR Giger, che pende momentan è grad per le preise de quera. Bo idea della politica locale, vais. Also si meins quella de quera. Ach, quel fa bei nuot, quei ans hobby so de di nuot, audio vus push per petorcion. Proprio la politica grande vigne per faccia ce ne auto. Vus petorcion questa capisce dentro auto per quel che vai ties dico in zon. Aber ai quei è proprio schei. Ma in Svizzera vain sa eben l'autonomia de las Vischnauncas. In Svizzera orientale e specialmente nel Grigiun, schizon un intec pli fetg che il resto della Svizzera. Autonomia de Vischnauncas, che vuol dire la Vischnauncas organisesce sez. Also ja, las ines meier e las autos piuttosto intorno ils banchetti de fiasta. Ma l'autonomia de Vischnauca monta che las Vischnaucas han l'autonomia de finanzas, che vuol dire san definir poi dettagli e delle taxes, per esempio la dismessa de rumien, de scheie. Ni che sa naturalmente decide di mettere tutti i danesi in priel, alla finale poi fare un banchetto con tutto, ja, clar. La scuola, l'ezza è una competenza della Vischnauca. Malgrado che abbia dauernd plans directivs che vengono dai cantons, comandano le Vischnaucas che scuola chi dat. Also prendeslo in auto per cor de fons. La politica locale abbia schon de decidere un po'. Schoc, flassens matei botons, possessors d'interpreses de bagiani, de schrederias locales e las commissioni e las suprastanzas, ne? Ok, il Fravia del vendito de pes, cosa bugat, sai so fa con Asterix, ne? Aber la politica locale è importante, ne? A tutina pare in Svizzera, ma in Zwart gref de recrutar avonde personal politik. Kandidatenmangel, warum die Abschaffung des Buxer Einwohnerrats eine Überlegung wert ist.
Es braucht mehr Kandidaten. Immer mehr Gemeinderatsmitglieder werden im Oberwallis stillgewählt. Grund: immer weniger Personen stellen sich zur Verfügung. Zu wenig Kandidierende für den zweiten Wahlgang. Es könnte zum Amtszwang kommen. Tja. Adina Pipaux wollen pare fare la politica in Vischnaunca. E jetzt, se ves Pibal ne pitart, io en mal. Oh, Oscalai con Asterix, Dina Asterix. I da de un autos comics. Aber ja, Asterix ist schon der Politik, scheint mehr. Ne? I da ist so ein Lavurs de las Ciencias Politicas oder d'Asterix. Del moment, ja, il moment, vai la politica proprio un po' tiers cotta las patengades dentro Asterix e dels romans. Also, ihr seid nur ein Buleger. Proprio bo. Europaabgeordneter beim Aufhängen von Wahlplakaten attackiert. Unbekannte gingen in Dresden auf den SPD-Politiker Matthias Ecke los. SPD-Politikerin bei Angriff verletzt, Verdächtiger festgenommen. Und Gewalt gegen Politikerinnen und Politiker ist im Vereinigten Königreich offenbar immer noch an der Tagesordnung. Also Abgeordnete erhalten Mord- und Vergewaltigungsdrohungen, müssen feindselige Demonstrationen vor ihren Privathäusern erdulden, ja, werden auf dem Weg durch die Straßen verfolgt, eingeschüchtert, müssen erleben, wie ihre Büros in den Wahlkreisen mit blutig-roter Farbe beschmiert werden. Backsteine fliegen durch die Scheiben. Manche Parlamentarier haben mittlerweile Paniksender, ja, oder Polizeischutz. Attentat auf Fico, mehrere Schussverletzungen. Der slowakische Regierungschef Fico wird in der Kleinstadt Handlova von einem Rentner niedergeschossen. Bürgermeisterkandidatin auf offener Straße erschossen. In Mexiko wurde Bürgermeisterkandidatin Gisela Gaitán von der Partei Morena auf offener Straße erschossen. Sie ist nicht das erste Todesopfer im Wahlkampf. Ok, aber da was caso era il Mexico, ne? Un friend candidava pil posto della presidente del mercato de Celaya, qual valeva il 2022 con mercato il più pericoloso del mondo, con 109 omicidi in 100.000 abitanti. Lo klar che da qua, ne? Mexiko. Aber doch botieren nus. Nationalrat Hans Fehr tätlich angegriffen. Auf dem Weg ins Schützenhaus Albisgürtli ist SVP-Nationalrat Hans Fehr am Freitagabend von mehreren Demonstranten niedergerissen und geschlagen worden. Attacke auf SVP-Politiker. Die Getränkedusche für Roger Köppel und Christoph Mörgeli hat eine Debatte über die freie Meinungsäußerung entfacht. Nach Berner Spesen-Affäre Vandalenakt gegen Regierungsrat Müller. Ich wurde bereits einmal im Zug tätlich angegangen. Das war aber schon mehrere Jahre her und ist zum Glück nicht wiederholt worden. Aber zum Beispiel beim letzten Zürichfest ist auch jemand betrunken auf mich zugekommen und hat mich verbal angegriffen. Aber das hat sich dann erledigt zum Glück. Nationalrat André Silberschmidt ist bei weitem nicht der Einzige, dem das schon passiert ist. Ja, aber quella politica nazionale. Costa sventi in pial dire. Non ci già in abroad, but la politica nazionale, ma bei Anschläge mit Feuerwerk, Briefkästen von SP-Politikerinnen und Politikern gesprengt. In Bux wurde ein Briefkasten gesprengt, die Fassade verschmiert. Müssen Gemeinderäte um ihre Sicherheit fürchten? Oh. Ok, scaffes de Pauper scaffes de brefs. Ma zwar Regeln sind ja in Queens, also da laufen noch. Aber später. Ne quei genau schabiau na Celkas. Eba, Bux, quei Bux per Arau, ne? Wir haben uns bogat sicher da. Ja genau, pus per Bux, ha? Oh, solo due ne bene sed della politica, non stai da si in tascaffes de brefs. Pare di de plaza wunde, ne? Greves attacks in politicers sco in tertudestia, in silmeins las de voses jamnas in Svizzera perclech, den tot bustades in grand tema tianus. Nein, schon in Klima c'è forse voce extrem scontiare tudestia,
eu credo che io ho udito un accidente con veramente Gewalt, in accidente con cui. Io mi ricordo che avevo un po' il chef redattore della Posta, nell'ultimo romanzo, e c'è in Michel del romanzo tedesco, nell'ultimo romanzo, è Pirmin Bondi. Pirmin Bondi è professore delle scienze politiche all'Università di Lausanne. E lui ha auto sufficientaus intensivamente con executives comunales e insomma col sistema di milizia in Svizzera. Aber ja schon in con attacchi verbali, also quello schon c'è in politica, social media e quindi c'è relativamente sevenz, c'è attacchi contro la persona. Relativement, in Saudi il francese de Lausanne, LB Medellin de Pirmin Bondi. Aber Confusione, ma non si c'è, né? Non si c'è per la seconda staffla dell'ultimo romanzo, né? O mettere un po' francese lì, né? Per si sul forza del resto, né? Ni che si vede, che sai io fa in spin-off dell'ultimo romanzo, con le diverse stazioni del vecchio. Seria come in episodio, ma in folge. Noi wissen schon idee, ne? Adrien Perez, schon die Meeres. Kolmisch, die hast mir Nummer. Also, kann ich auf sie meins. Aber eben, ich vado per la politica locale. El Grigiun paren les attacques e la politica deve essere meins il problema, also la politica locale. Això tun is meins de exponentes et exponents, schins domanda. Also, nicht jenes attacques fisiques ni verbales ein. Online vesi schon un po' auto. Sas je mettere vol, ne? Sto, ma mi un po' le medie sociali non che va più luft, ne? Aber ja. E online ein attacques si la persona bugraden si che fa gust de la politica locale. Aber ins vin doch pagaus, e lu bain, ho, se vai on il martir quera. Ni è il presidente de San Moretz, ne sia sures. Audio vos osa paterciont. Qualcau ein les pagas de presidentes e presidenza visnauca e l'engiadina il 2018. La più alta tour de Maranghins San Moretz con 230.000 francs per un pensum de 5%. Pia gratonsko urs martia, quer il 2016. A propos, de coi illustroi nos ots an di aunadina danes con Maranghins. Also, jetzt weiß ich ja, wenn es da war, so gerne pagau und sicher kommen, probabel mai, ne? Aber, quella naturalmente una illustrazione della Posta Ladina. Ed è l'engiadina, ma dai, che sai io, c'è lei esplora in Maranghins, ne? È l'engiadina. Aber ja, moneda per illustrare nes, klar, cabo, ne? Per noi vesen telefons, ja, è una dino scheuke, ne? Trends, scheuer, Politiker sind per noi veis salvske. Naturalmente, das push per venire con Asterix, ha? Come fosse negata con, che sai io, il crestomat, ne? Also, bo per fare reclame. Naturalmente, bo. Che toch ja is, ne? Aber, wäre schon noch cool, ne? Io veis lo per exemplars, che si vede un po' sta. Ne? Ja. Ed è naturalmente ciò che Pippin il Pacific, ni Tukinu e Duluku, respektive Sgertin e Fermentin, ni insomma è le biales translazioni da Asterix per romanzo. Então stanno per quelle se dio creie per Sgertin e Fermentin, quels dis stuscia vi in i dus Maranghins ad in antiquariat. Maranghins, che daglie scoipare decchia vonda per la politica locale. Ni? Le pagas giden si dirbo, dem fla jaut che fanno si che. Nus c'è nos in te tu quelles das visnaucas fatto che bograt da traicin abitants fatto che saibo siat ochmeli relativ grand. Also die Abteilung fa, le responsabilità sind grande, aber hat poi wichtig in pagar da Meli Francs per presidente.
Allora è un problema. Se vens lavorano las vischnancos con spesas, also la jaut so in una certa pauschale, in spesas, aber quei forza che 2, 3, 4 medi francs per un pensum da 200, 300, 400 euros per an. Quei è relativ gran. Quei pleta schins mir al temps che investizione al temps e ossa la pazienza tot as resources e quel pobia in se vens alles vistancas forza jaut lavoren in der legislatur 4 ans di also 24 ans poi ok per me io sono forza in 2-3 mili francs aber e abbia lavoro ne dine contents come per me è qui bien. Sco politica locale in vischnancas con cassas l'indi più realisticas che quella da Samorezzi einza più piuttosto il tuliheli. Se vens manchi è la capienza del patron per engagare alla politica. Binavon, c'è un problema strutturale che insomma pa personal politic. Scol professor delle scienze politiche declara uguale il prossimo clip. Ed in quel dati di remeneni una piccola sorpresa. Ma lascia vos ist Janina. Se vens delle strutture polar forse le sitzige comunali sen la sera poi vedi jaut con fonds plegreif de participar a quei schon quelle strutture sind che un po optimales eben se vesse discutata forza ste grazie Jetzt forse fall diskutieren sind sehr forse in der Bereitstellung der Kita sind Termine so ins Wetzo so sehr jentig boche simple de fa so qual aber qual war schon in der Form qual war schon ja war schon aber eben in possibilità è dann schreibe der fa in System professionell ma jaut engagiert alla amministrazione comunale jaut lavoro per 20-30%. Poi il problema là è la legittimazione democratica a aussente quella discussione i costi halten si c'è ci sta aspetta un minuto man per il nucchi per questo ves fa ja vai in tema politik stupa la bocca maar had je niet gedaan je ziet je link klaarblau in Mailen sein in Mailen in Mailen sein genderneutral in Mailen genau genau poi in una slugazione in altre da fa Santudesh Anreize schaffen, wo les beides aber forza l'uvra con certificats, dans c'è quella jaut finanziar formazions, Weiterbildungs. Hallo? Biale sorpresa, wo? Hai o equità, Finalmente sind ja die aus der Ven. Adin sa viu quei bellezza lampion con si ils cantun Schweizers also con Wapens. Si spel regal. Aspetta. Tieni ein Zoom. Quella tasca. Egal. Mit cas structures bogradidiales. Pagas ebu propi bunes also tot in or. Aber ora von tot la stemma che manca. Quei sono i fattori che fanno che sto da greve da se occupare tutti i posti in una vicinanza. I know. Aici non mai. Siamo in il resto della Svizzera. Il Grigion se di quei presente denton nessun problema ai nom di uffici da vicinanze. E d'accordo, detti il Grigion nessun problema del fla personal politic? Il canton ha fatto per fin mins. Zusammenarbeit im Gemeindevorstand.
Du erhältst jeweils einige Tage vor der Vorstandssitzung eine Traktandenliste, auf der alle Geschäfte zur Beschlussfassung aufgeführt sind, sowie die dazugehörenden Akten. Während der Sitzung werden Geschäfte nach gemeinsamer Beratung beschlossen. Bereite dich gewissenhaft auf die Sitzungen vor und bilde dir eine Meinung. Schon nicht der Claim, ha? Also tot okay, nicht? Wenn sie so, wenn sie entert und dann, aber in Tag de Plipep. Zusammenarbeit im Gemeindevorstand. Du erhältst jeweils einige Tage vor der Vorstandssitzung eine Traktandenliste, auf der alle Geschäfte zur Beschlussfassung aufgeführt sind, sowie die dazugehörenden Akten. Bereite dich gewissenhaft auf die Sitzungen vor. Perché tu non sono un altro, Quand gosto se dalla habi via els corridors, ni corren tras els corridors, per lu corre via in casa comunale, tot un blidont, kin sera je, grada on sulla duscia, paf di affacciai? Ok, lu ven qua not con la musica d'ensemble il video. Ja, aber il cantum fa per clegia un auto che fa videos. Poi lui dentro piuttosto misure che hanno fa con sensibilizzazione e misure per animare più donne da lasciare mettersi per un posto politico. Poi dentro deplorabilmente con Bograd il più grande successo. Scoin svese il rapporto di uffici di Vischnauncas. 14,4% dels presidis de Vischnauca in de present el Grigiun dones Medembia scovon 2 ans. Et 21,2% de les persones en superstanza del Grigiun in dones practicament Medembia scovon 2 ans. Ma els cuseis de Vischnauca, lau si de present 21% dones, allo ai dau in plus de 3 punts de %. Immerhin, scol l'ultimo romanzo ges. In autofactur, per qualche dà del Grigiun, meins bunconza de personal politic, einzigere las fusions. Scuol e Jon ein buns exempels. No che drova tutta in schwat meins Geraus ni presidents de Vischnauca. Allo, lu dati è un ils imports. Imports, schins vol, ne? Quacau ein 15 exempels per Vischnaucas ne il president ai tras notier de la bassa. L'ax ni Sol Murezzi, col Zözzi della Tritligas. È una variante per sligiare il problema della Monconza. Aber proprio, niente esiste l'unsco tuiec, che pare di aver engagiato il Hide the Pain Herald. Chi non conosce le fotografie di reclame ni esco meme. A voi si naturalmente schon per busse fare. Il presidente Vischnauca de tuiec naturalmente Martin Cavin. Indigen. Aber in soprastanza sese con Desiree Williman tutina, una persona che oriunda mein dalla bassa, una andersera, sco dire naturalmente. Les Vischnaucas Grigiunas paran per de fall medem scolentiera Svizzera. I pil personal utro schon manca. Funziona nie. Aber è la capitale. Oder ti si girne ins problems dem flyout, ne? Con pagas de Marti. E meriti ciò. A quella dati per le elezioni del Consiglio del Marcau, bumoins che c'un candidats et una candidata, vuol dire 4 novs che vogliono reemplazzare Marti ed ils 2 de tocca de cau. E tutte no vogliono diventare presidente ni presidenta. A cau torna una voce alla domanda della lanciata. Chi ha in quel nas, insomma? Lui decidiamo tutte le candidate e tutti i candidati per il Consiglio di Vischnauca. 93 per il 27, è quella gara. In Tepi Pauk, che vanno 4 anni, lui era c'è non c'è. Ma tutti non male. Cosa è senza conoscere quei candidati? Bien, ja, in Savigno, quella permette di quelle brochure delle partite, quelle brochure sono tutte colore. Tutto moccolo. Coviarte, was wenn es direkt el pupivei, per cui quella vese di sono da quei che non sabo proprio c'è. Allo? C'è lui?
Ja, nu waren sie inegada a dures col popé, also che stavo schon per correre in calcio sotten, centrali autonomiardos culs sacs dil migroplan migromagazins, ne lu choi, ja, lu vessins de metter ils noms ils zetels d'eleziun, alles brojures naturalment ne per pais. Hora sair. Aber später, cau desi ja quals ja, exakt, quels spiders, laudakins veses, in jada l'orientazione politica de densici. Spiders, ja. Gut, diagramms che resulten di una analisi delle vestes politicas di una persona nie di un'intera partita. Quals vengono fatti da smart vote, ne? Ja, smart vote. Oh, solo braccio, so quera, aber forse smart vote. Luzerna son gai, vil, biel, aber quera not. Okay. Biel hat ja bieler Tagblatt, das ist ja klar, aber viel einfach. Forse so archivierte Wahlen. Arbon, il Nauer Fretikon, okay. Muri. Ja. Aber quera nicht per pais. Ja, boi. Tenor ils responsabels de Smart Vote haben ins contactau il mercau de quera il mars. Il resun sei di dentonstaus negativs, per ragiuns finanziales, hat ich no. Ja, fa Smart Vote in Vischnauke koste eben ver 10.000 francs. Ma jetzt halt schon bonur, ne? A quera stand se ja un pagai per mains il marti, ne? Also nicht in Smart Vote per les eleczioni quera. Ach Mensch, der Kopf auch bohen sich in sich. Oh, die wo so betrachtet. Ja, exakt, quoi venus lo show etterciao. E vain per quoi semplicemente schau un plani la candidate e ils candidats per cosei del mercau in questionari. Also questionari is in texofat, aber lemra c'è che ils candidats e la candidata anscrit. Amera, il Johannes Meyer dils Wert Liberals. Band preferida, also dentro quelles che nos vendaus scelta, ein las liricas anales. Mirati ciao. E c'è la spisa preferida da America, il Simon Gredig. Ves buono in buon conosciuto. Ella al pibugen capuns. Liricas anales e capuns. Ja, erter demande volgens mij fijne in Bonefale. Laat me een altra domanda. Je prim animal de casa, je mutzli. Zeg je che mutzli? Ja, niet. Also in de forelle vind je boord essere, ne? Mutzli. Mutzli, il nome di un prim animal de casa de Simon Grey. Specie. Il nome di un prim animal de casa. Quet orbia quella in de quelles demandas lo de test per mara josen also tiers property also scos in banken hier schei, ne? Oh, und uns war in to Plus wissen Sie ja in einem paar Fall hacken jetzt Facebook Accounts oder las E-Mails oder jetzt Kontos. Ja, les precisada vedau ideas per commetter potenzials malfais, de schön wie ne ja, aber propi politikers e politikers en si girbo si tubs de tradir monentir il nom de loro primo animal de casa. Also, si trova questo risposta de sicurtà, ne? Ne? Totes les respostes dels schon candidats e de la candidata se vais dir menem basé ai artikel tia quella schau sin rtr.ch. Je vos esses boschon lauche, also cau sin RTR, also vos vais che come ne. Ne, je vos es boschon lau, mais perdu, ne? Hey, aber qua era ma fa qua printe est. Io trovo il nome de mio prim. Questo è stizza. Immediat stizza, ok? Also, ja. Mai amrai il codice de mis del combatto elettorale per il Consiglio del Mercato de Quera sin rtr.ch.
e per proprio vasels candidats e la candidata scosauda vegni domani, respektivamente in sonde il 21 maggio, sil Kornplatz. RTR e la Südostschweiz han organisau una discussione al podi. Il special alla discussione vegna da ve liuk a miez dente auters chiausalates, mels de vils e meses mignucas, pia sila fiera jamnila de quera. Sonde il 21 maggio, las 9, la domaun sil Kornplatz. Ja, man ne. Also, ich stehe wir per Aufsehen, kapuns. Also, ich habe finalmente noch das. Ja. Ja, qua in Floriat. Ja, aber zu cosa daus dal Sinfonestra pi terza alzada. Vevan ze de quai del codice de misla che ja. Okay. Ja, aber so weiß ich. Ja, hanno mai fosse de diziche flo, ne? Quindi è schon in cac, ne? Covins elegius, ne? Also disengages per la pubblicità. Also schon nicht per seitens Interesse, ja, aber disengages per vic, ne per mercau, etc. Ne? Lu vegni speras via di una ticcia che tu li heli che ti sai, ni aumenta. Also hanno mai fosse proprio da diziche flo de quels. Bo? C'è una la camera. Ela. Ok, lu museo ne gadim per placats, ha? Aje. Mera, els duska. Candidats bil cusei de Vischnau che de quera, dalla PLD. Quattro flots, ne? L'empia ediziche flot, ne? Scop per exempel mera con floccherien. Ni specialmente in luce, ha? Allora, sco schon svesca quei cau imparel tu mon spas ni con quelle elezioni per quelle chances de venir le dius al dia sowieso nicht ins. Boga flot, ha? Proxim. Amera la PPS. Tot adret, bye. Bo mal. Boga schick, aber adret. Tip-top. Also, wenn sie auch in quels Modells di Vedia ni Lehner versand, ne? Also, la giacca di Gile, wenn noch Modells di Lehner versand. Die Els dus wesen Boschko Models. Okay, auch nicht eine Prova. Bien. Alleanza del Centro. L'onza pare tipi serius, ha? Ne gin suri de dreccia sinistra. Forse la cravatta del Menghini un po' streccia. Nicola tema. Also, crede, vese già conosco, schon vese budien la cravatta del Menghini, c'è pas ella los grat. Ok, io vese lei, qua vien nur condizione flot. Tu dati halt in roast. Proxim. Grazie al auch nicht eine Alleanza del Centro. Ja, bene, in Texoria io so cao, ne? Aber la Leonie Lierschletzerie un po' de quei, c'è schräg, ha? Gratschko c'è la lesbo prepi essere il madem placat col Samuel Schindler, ha? Oh, je capaivel, ne? Let's vez auch col fos in de quels can chaiva ma in taifer da 20 secondes kins en taupella cinchaso de ses hair transplants. Proxim? Ja, quello che grad. C'è un del modem placat. Ogni nega Alleanza del Centro. Also tu sco riemate per qualche penden dalla Bunevart il placat. Also la Renata Kadrovi Lustenberger riper wieder qua. C'è riper quel calzabo proprio che marcia. Scordina. Video spannend, ha? Mo in Detail, also quel gris in der faccia riente plus il vesos col les comunicai in Tirmon cal detti o pibi apple coiffeur che tots els candidats combinau quel PLD. Wertliberals. Ja.
vedzin els che in vigni fotografai, while in jetzt moment che tots han tutto nino decidiu che se aber schleunigst de sumonta de vendi liuk neu kan sici denterels agradau in pup satan. Aschins mera bain, se vedzin sei chica, spera fe, che els vegem bus fagien, che si gestau ella. Andrea Trebs. Adelskau? Klar, il Tierzkau, quel musa grazie siu handy, sin siu handy musa in dick pic de quel de volsello, also del quart, che je tot l'ors de la buona fotografia. Pet, qua puspela, quella raifais un puspai. Un questo è può fare. Lo si finius, ne? Ok. Aber può finire un po'. Forse abbiamo un miracolo a voi reuniu in te gusto della politica locale, tras quella show, chissà, ne? Se da cobo sezza engaggiare in un'altra forma. Forse che fagliesi ci sono piacere, chissà, ne? Attaccas online, insomma, quels che sanno tutto meglio, quel tutto li hedis. In una grande parte della popolazione, schatzei di vostro lavoro. Noi siamo felici, let's che in sici faela, also in sici auto. E per tutti quelli che vogliono ingaggiare, mai si mensa di leggere alle prossime elezioni locali. A quei era il 9 di circolatura. Dus, acht motivi capabili, wenn sie butchen ciao, di quella elezione che medema mai il 9 di circolatura. Non nada quella da. Domet, a legge è il 9 di circolatura. Poi dati on altre elezioni. Si meint, è da corso jon, a Claustra, a Luzern, a Razzin e a Trimis. Ma è pia a de legge, c'è che ho studiato di Reminen, è un graffa.